Me mokwa ba kwaso koso duba dwumadi so yatena se nyame sha se bre ne bre nyina wo gebre na wo hwe na enura jo yante asempa joada bi ediga na Freedom Party eno mante aseman Ghana nyina enya ai okomampon ede ne potamu so a omo abusua no so ewra ho eya ye maame Akua Donkor Ghana Freedom Party said ye edikan ate no wafrim onkati asefo ho bio sabi maame etwe nani ahweda na wafra na ntoma tente so sese wakoka nananom ho ewo akura na abeyare hosem because enche na aye ipac meeting bi omko ene nsensem ekopie mu na osusu say his excellency the former president George Owen Mahama kra no ayese we ni paboni ni emanyema bi ekokoso a ye nyina no ye de ho update ebreo na yanti jame yanti som da yeti ya ne semame etweneni ahwedan na ade cropot a emamame efiri mu wo brekwan wo nya mfie 72 eye adu som mienu no about na de kunu ankasa eni me pay 19. Okay. Na minya call no. So ko do be 11. And so we could do hono. Doctors no. E ko share ya mami na da ho ya. E do hono. Na e areho. Asoma me tie very frame me. E mai film no. Korea no na. Me mami me frame no. Me no somewhere me Akura yedi. Nenyumbia ye ko apartment ye to the call me tu anyu no nyina mami anti so hona me ho se mami no akwaja me san se obi amakoye adwuma wo mampon constituency suta kwa mai bi poso ama be du Monday wia na Monday nyumre mami ebe kwaja me a report kura me di fi 2 constituency aba no kra no me nyamfa ma no na mami ekwaja me no na ifat na edi so sansa my general secretary no ni anso na semi shame ho kran amashe ibano eni abusuafo na omo ho nkran na matiwa chichiro moye na yitumi fi ho be 1 p.m. Nti brako futi ya nya ewo ho ni na ade na na ye no ni ami tu kwankram ne na kasa adwumedi amikwakodi nyina won say na ye printing of ballot no ente no na ya station yankofo nyina wo printing houses ho no ente na say mi san ekoye afanti region adwuma ente me kra no say me ko no tuma me nchena membra na printing na yakoso no mi family embeshi ente mantine yare mantine we eno anse oju ni hondo do nkaka ni memre Mary friend na mka so kan say bia o makodu fie kra no afi no obi say mami fi ente so yare bita o na say no yare bi because last week we granted several interviews ente so bia o yare da ho achebi adebi Sunday and I know you okay. enti ye Collins kusi the general secretary Edema Ghana Freedom Party ono ena edin 72 just say ma me na no ho odin na onyare in fact na bibia ye okay enti oja ma me ho a ono no ba eye mampon ne potamu so obedi djuma e di aboa Ghana Freedom Party said e be ya eye 2024 election na ka ye ma me ebetimi afa banwa se Ghana mampanyin oba edikan na so fofie antoata na adware na bamo ena ma me afrimu enti yeshe abushani nyina no ye mamo hyeden ye mamo yakọ Ghana Freedom Party Roman father we running mate ye ma hyeden ye ma Ghana fo nyina hyeden because ade ato ene adwada bi adibone adwada bi ankoye mo so fo bra kwadwene ye de ani edi achi de besi bia no ye de eno so ebebro
nyankopon hye ase bre ne bre nyina wo de bre na wo hye makramo bye bye